Ebusia form nuabana na ama owusa mini majimedwa amene be cheche mo ensem a ekoso ewe social media eso ewo my Ghana mu na too much age in the form when ni eguso amo ehwe brand be ababonte abetray wait behind a honorable Kennedy Agyapong ni expose a wode asofo nemu ebi efemu na brand we oye musician Ghana minum to ni just oya de wonum to mu ebiem so no oye family formal manager me chere eye Ogidi Brown na bonte wabania no ejina eye expose a honorable edi asofo ne bi efem ensem a wekeka afom ho oyo so bi a wode eba eye expose no eso to set no so a obekirekire mu edi nyama ye de frafa no ebekire ase ewo honum nia no enu bi ena wode aba bonte de besinim se de honorable ye no de eye pa no no de nti wo tro ni wait cry behind honorable na eka se o ya ade na obo no homodin ewo de oye no ne se wonu amu oye victim wafa bi mu pa ever since 2015 na fofie anto ata wonya akwanhia ma ne nan ebubu ye a okotena wheelchair mu asofo ekwan ya omode na faso na nyasem ketwa emu edusefo wo so de edu omoye tese nyankomade a omode aye coat afra ho atese omo from asofo atese omoye nyankomade ama na ne nyama bebra wakeka ka omutum se abrante no wewura baby papa na ebutafo work nia no ye calculations work calculate asset from 2015 ebesi a year 2020 akwancha yede na afem oyo sa ya tonton edi amano braha koha consultation na yede na akom tese nyama bebrero ya abobbo so no utimu se ne sika akomu pa na wo bo no calculate e wo pounds mu no otwa ever tese otwa over 30,000 pounds na wo calculate sa no sa de bagana for esike mu hu se 150,000 Ghana cedis na wo ba kire se Ghana ha ade a ye honorable ye ebebo pass wo bia de nani edi eche no wo hweye na wo hwe ne hu ye so efi eye asofa wo mutonton totonyama ewo o masafo mu se no be ya o kire wa kwan se fa ye se na wo ye ni se a wa ya so beba uwe beba ubenya pesa sa de nia no enye no kwai bako se no no oyo se de man akwanche de ka oyo so na de man no wa ya for 2 years still now that's why ete wo chema se wo Kenya no krapo authority se wo gina wo keka krapo no ontimi enyina ho no wetime 29 po ede anante enu nti wo check Ghana for in Cries se de ego so no eye pa ho no bo eduma pa ene wo ye nti wo mo so mo fo mani endi eche no mo yi wo mo re enfi asofo mo tonton nyama ede mo mo ese wo mo fanya akwankyere enfa mbo mo no ni nya no enkosi aga no no krapo anko woni tika anka bibia anko ye ka che no betime chiapo no wa ye bia ankosi aga nti Ghana for eye futuo kese a wode emom ne butafo ye ko he eye video eye abrante no ede ne nsem ni experience the honorable kan ya no so e back oyo sa wo moto man de oyos ni ye nia no video waka wo mu no e wa ha ye ko he mra ye ba ye de to aso no ebe mamu ni kan video we na obi ehun ba bia masem no me kan ko we oyo nkwa ni simenim anonten oyo e pa chopa akwesima bro na really so what we name me and then the first time I be I will show me home video I film Ogidi Brown uko YouTube and also call go media crowd Ogidi Brown OGIDIBROWN ubo Ogidi Brown ube hu nipa me ye ne nyoma ma ye crowd ye Ghana num to me na really a short one me pese men ka sem we na nipa bebre so emfa ban film na ebi nsua bibi film so hwe nyoma sisi menim ha inna ye me oyo amenum me wode me de sa wode me de tua wode me de fra duro aduane di na me wode me de fra nso so na ni na ne say na say me kwa de Instagram na me wo me ye videos so me pe girlfriend and and also akoso nti na me pay attention wo YouTube sir because no matter say yes na 2 TV honorable ebo asofo bi achi ni ade but na my attention course because na me so me wo Instagram live me ni abre pa nti eno na me hu honorable video ba ko hu so oyo ye sisi manim ye bi bi sinene na me say hu say o messe no de sudi ni ade frafra me say de na papa ye
or the idea so no one amenum, to say blue you see, man no match a pa, so and I agree so. A woman, my number, Nadia, or your amenum, so and I will me the fra and ya, the fran yana, with the astrasra. To me color anya fin, no crab it in possible, and I will me the frown song, a be the woman, a be sa. Now we so me the soybean so na medi. So na me problem kra na say enra ntina me ko me ye we no me ko hwe video ni we like me re ho ye me dwena ho a ntima me share that na say ye countdown me na accident 2015 and I'm nya car accident up to now 5 years in me that so to reach him. But may a countdown be from 2015 ABC 2019 sika akudi aso for her like sika master no and I say me like me because of say me person nante based on my healing sika me yi nko ano me check ya me a countdown no na me twem 30,000 euros 30,000 euros your Ghana is kama ye twem 1.5 billion. Ye twem 1.5 billion and as I can say 150,000 Ghana. Ebi ye nyeso for baako, ebi ye dunsefo, ebi ye asofo. Na ha ni nduaba ne ene ndue bi amabewe no kra ne de mabe no nom ne chale. Ano odi emu de ye de fra petesi. Emu de ye de fra nuoma owo awurade nyankopon akwasi. Yay! Nera hu brutal. So na me share a honorable video na say or your year bismen nim na wo kan say was it be influence ni ade oh you so me pese me de madane dan me pese cause ma asofo no pictures ne bobo a chire me pese ma wa bi kra me pese like obi abeka se bia me attack sofu bia na sese e de si o mabra bo me twem but me pese me nkana obi nso emfa bibi free mu se de be ya me de makotom but won so ne de unkotom bi me say na me adwuma obetumi akwa sorry aye obi bia but se obetiska ato oyo obi say 20 million and also obetiska ato oyo obi say 5 million minia menya sure say bebo cause me kra no de ka kire me no ma no ma be sin na 2 years ni menya me hu changes bia 2 years me hu changes bia we me de fra no ya so ahun na we nso me de fra so wo de imagine say wo ti abochire ne wato we Africa na say fa franso what abodin o ye say fa franso na fa sra wona ase so ahun me ba abochire me ko fa nso wan nti ase o calculate ya asa wo ho nto da you be kom na asa de wona wundi emra no so na say eye da ho no akwanche de ama na asa wona wundi so bata bo chira me ko fa nso wan pa na me de afu ya fra so anso we no na menom nti me hu video na ewo Kennedy de no so me reho ye ona bo Kennedy Agyapong na me nsia no man no se me fa no sofo se me fa no difo ewe ye me nyankopon na me so ya de pa me but based on the me so ma fam no ntino me say magiedi say bibi wo ho na ma bro ebi a obedi machine obedi nse bi asema America no meboa but unim situation me wo me de 5 years in na meti hwiche me unim say me a fine boy me a nice guy me a young boy me be me de semester ties me dada em na mananti bi ndu minia imagine say wakwa sorry Diama sikanim dodo na akodi mu a bi ayira na bi akodi asofo wakwa sorry na wani so obi ti hwiche mu a wani so na nipa na sorry yeka wasori anante ye kasa ba for 100 million ombo obebo cause ya sese adwuma ma adwuma edime
adwuma de me pa but what they say ne pese Ghana for nso fair futu but baby I make can be CCC and the whole issue they say nipa dodo na say attacking me on Instagram DM any Facebook DM messenger sending message up till now say my yawe sahu hia me and you don't care about your healing. I want to help you. Give me this, give me that, give me the chance and let me help you. Obitimi kraba say me, I'm not in for money. Me juicy kakapre. I want to help you. But hey, shade asofu beye. Sofu beto number. Onu bejina phone so abompaya on free WhatsApp call. No one can say WhatsApp probably free. Or the normal call or befro. Me use normal call. Nina credits abotire to Ghana credit tepa mefre be gina phone so abompaye saa abompaye so for so anje uskabi ya oh ha was oye fasting oh house me kwa ha me koyese ya mawo me kwa ha me koyese ya mawo o ka say so for my mom ska o si there be me pesa o be ka say asa so for ni sikenti na me ba no ma men style yawe. But imagine na I feel the offering a do another collection a do or see and to the Sophia you wait me out to offering 1,000 Ghana. Yan is hard. So Yasser Jumama Scar Comuno, a beer doing the 4 near day. About the same, me patrol, moi, would so dear me, sending me message, attacking me say, like as a me yari a wound here, it's enough, me patrol. Challenge no ho atoato say so for betimi amama sorry anante no bi sabi me fie kra me de be ma no na ma handan Ghana na opefi aboche na opefi o akra kuma se be bia metimi ato bi ama says can dem said that ato say for my healing so ho intimate but onye ready ya emba cause ade we pa de menum biem said your na bo si kire mu na ano no nya de amenu mu biem ene se utimi ma me sorry utimi ma me sorry nani o ka ta me nom ga ta mu su kra na amenu ma ene ma sorry minim sa dance enti no aha ma sa me pa de abre cause oyo wa ha me wo de mi ditua ma no ma ye nyoma wo ma bere wo for de me de say na enye ene Ghana for the metimi aka nse ye ma ye nda ho ebia me na makom but ebia wo nso minim de wo nso kom ebia wo kra de o sika asem nduru mi de ebia na wontimi afford enso na kakra wo no wo de ma sofui o de ma dunsifo say because obenya ya wesa na ye adwuma o ma hye adwuma e na ma ye ma ye nda ho da mu nyina ma se ona bo Kennedy Agyapong ami sha no adwuma pa wo ye me na me njindi but based on your maybe I say akoso no and as like me boss of be edi aya de me da se pa na so fo a me sika be demo ho a ma sa me yare ye de na mo so ma wo yo we nyina gugu manim no me da mo so ma se me nhira mo onya mo kese so edini Ogidi Brown I'm out me ko na unsaka message ya fa send unia na onu so nhwe na unsu bibi mfrim why me patrol pa go Italy na me na okase me ko fanam de abaha ma beno ma unsaka fa ma nua no unsu bibi mfrim it's about time I was Ghana e ma ya adwum nda ho na de ekoso na nye da obi bia ase o de unim me ko YouTube na bo Ogidi Brown ubehu ni pa me ye why ubehu ni pa me ye e da ase bebre ebusia for sena mechanic kan otimi say abrante no wa famu bi pa wa kan kan kitwe bi ka ko Yesu because asem no emu ye ne ya pa na Ghana for so acho omadwen efa ono nsem a wode edibetu dwa no na menkeka ebi enfa mam we efi comfort ne dia wode aba say bra wa famu bi pa sorry for you wa che na dwen we so efi eye nipa justini ono so ne dia wode aba say so when you tried once and twice and it wasn't working, why did you go on to do all those ones? You have let them fool you for so long. That money could have gone a long way to even do surgery to help you.
or also actually na doing and said you ever menya sure say ordinary ebe sha so from HSS kan into ho de would beto nchen kakra e de amami we so e de a wode aba efi eye Philemon ne de a wode aba say oh Ogidi Brown my guy, I know you bad and I respect you for coming out to say this. It's been a long while in Ghana here that we have been silent about this issue, all because of religious prejudices. If you go and say something, they will say you are a child of Satan. It's true, pan. The fake pastors are real and they are here, and they are the ones who sell fake things for people to use, which might even kill them at the end. Or also, actually, they'll say, Ghana ha. And some way and shall say our pine be pray so and are falling victims to scammer as so funny be a year I want to Tonyama Ediama and conform. Ne do all crampa, the one make Ganeshin Yamano, ever can once a meeting one dance and conform to a bar on 71 dance and who crowd to a rabbit cry or combat dosse who be DH. Now what won't I won't say and also one who go to come back as away. I will samba who don't be D. Now go upon a boy and your coupon say to the only Nakupo and Dinia target upon samba. Now to Niamponu. Wo di sa kwanchene chi ku edi eche kra bi kra ko wiemu ewo ewuo mu enti se eye Ogidi Brown wa babo ntia be ka ensem ne experience na o tese o congratulate se wa ye ade pa ma memfa eye Henry so eje ento aso Henry dia wode about say oh Ogidi Brown, I am so sorry for you all these years, but still don't lose the faith. God is still the miracle worker. Also actually doing was sending Cries say the ekoniano me mane enhre ni gidie won hu ni se Yakopon da so eye ensencheni no be ye bi so edi amanu na dia so edia wode aba say Ogidi Brown, I like you very much for your humble nature. You are so quiet and nice. Seriously, don't focus on what others can do for you. Focus on what this disability can give your life. It is more important to realize the situation you are going through and what it can make and add to your life rather than look for a solution to it. You don't know why God brought you into that situation. Or also actually ohun say yeah Ogidi Brown you wonya potre me man ni gidie enwete me man nka say de ekosunti no ohun de oye no hunti na say o e basa efa ho da bi Yakopon de ade bi a wo ye bia no Kristofo ye gidi say bibia esi bia no ni hu bi wo ma ho kwan say ensi no no ma ho kwan so say wo de be kire yen wo de be kire say wo be ma nyama bi aba ya brabom nyama bi a enya so betimi apam afi ya brabom na ye be nya ho to e wo ni mu nti e be ya me man ni gidie enwete no hu ni say de aba bia no Yakopon betimi adane no ama na be ye nkunimdie ede amano yen hye eye Timothy so edia wode abeto ase wo say well Ogidi, I salute you my brother. I agree with you very very much. These fake pastors have deceived us for far too long. It is time that the honorable expose all of them and move them out of the nation so that we can be free from their scams. Or also achena drink. Ebusa for ene ahana me de comment no ABC. Wonso wa drink share awo efa ensem we hu no ka hu ni sabetimi e dia tutuma GH your comment section. Na ebiem so no wo share video we e dia madofo ebusuafo adamfo bibi obon bia no no so ehu video ni wan hweka na koye futo e dia ma wunwa ebi. Ebiem so no tuma GH betimi afolo e wo your Instagram page at @tumagh_. Me din de na ama owusa. Ahana mtibesi ene sene yebesai edi enshemu biem makramu. Yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa on my Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH